pini karbi Anglong Tv9 news kilang aradono pansame kardom pipa jupani. Pini berta thanbang nelimen mirdan thangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arjupanitha. Biswana dalongri borpathar phangcho rongalong lunkana malin ke paman pon. Sonsi ke damtang busti ka cheklo ni phai troka jo borphainer kep malompen biswana dalongri arlo along. Lakha ke thom borpathar phangcho rongalong sanchompli rongrup kilang asong lapen borpathar risonimso asong atumpen chipatir piponsi lunkana malin mati cultural night ke paman pon. Nilitum pirangke kahomri damahot ang kapachini do na tengke ni phaipo arni mati World Environment Day arni pen bacheton ponsi non headjong HSLC lapen HSS lang along kachipa undo na tuwa phanta archupon lapen ke rong isining chapa rong jipura ajo lunkana malin sitame ibipon padulo puta halapu wasan chompli rong rup kilang asong to lapen borpathar risonimso asong akong chunbang nang pachini to anpar ta karbi Anglong pen nongnam ka chithang klong alung se po mate karbi lamarjan along cheparjan dun ver ke hai frame te rang sitami ka chopha teng pen na chitong dun si jumisen rada phan parju te kang no anpar ta karbi lun kanar jan along ka cheparjan dun ver nongnam ka chithang klong ahon chire ake hai prince rong hang sitami nang chitong dun pen langmisan ki kan sitami paklang ponsi borpathar rat chot takalisi arong pen nang kachitong dun arat do an phanta ning parong tikang pen ning insam chin pen lapangso lunkana malin paman pon tangte lapu san chompli rong rup kilang asong lapen borpathar risonim so asong akong chunbang nang kapachini do na lam thele arjupon iglonet Biswanat pen Bijoy Pro Karbi Anglong Tv9 News. Arong ka mga lagalo, ito sa mga lagalo, kung sila pen po, kila ka song pen na pen, song na simpati, kung sila, naman sa kanya, pinang tira, alang lisa, pinang mo, artisan ko, manawan, ay kumiting arong pito. Arta ki jumariso bookstore lapen juice ke jorpen business ke claim ka charlie pon pinini phytroxy daithor towns areas along arta ki jumariso romes rongphar bookstore lapen juice adokan business ke claim ka charlie pon pirthe ke munira tumke hemtot lunpen ke thangna tak langklelo lapen apia po phan choton lunke chokchilo athe thek anakam ke emithang claim pon nangji lapen business itame claim charlie ponangji lapen sarkar phanta chiki du nareta nangni apora holle sarkar phanta chiki ponchot nangji un an pen ke emithanga keng charja ponangji annote karbi risoi janga tumta paprang dunpo lapen lasonsi nilip constituency angkang hilhiria rong romes rong parke ladak dai thor town alongsi bookstore juice dukan nangki bi sitame kidam ke bangta halloween Sita arta ki jumariso romes rong parke apia po tumaphan chiki ke pin pen amithang pen bookstore juice alang ki jora sai ke deng bookstore along KG1 pen higher secondary abuk anta longponji lapen bohi kolom school bag water bottle pen kapre hormu anta longponji puta thanpon tangte romes rong par pen kaning je pon alap thele arjupon sinan Lukhimi Juri pen Mongol Singkro Karbi Anglong Tv9 News. Laso adukan komentu pen si nang lida opening iglo. Labang ganili, ektarik pan ho, so dukan mang Angke hala bookstore bang ke February 15 bang. Nang li laso adukan khuli det pen nang kiju na tum kiwang bang do ma. Non ko ke dote ma. Nang li laso adukan khuli det pen nang li kuan bak pini apoy salong pon lo. Non makikecheng lang po hindi. Ngunit tumaan sini o bang dalang mati di. Suri si kon ang yan ang na ladak bang ho. Laso adukan ke kalau sa din si dolo hay. Location. Daithor town lang. Nali bang arong binaw na pa na. Nili hiri. Really pen. Piling arong. Piling arong na. Dai thorong dukan ang bidu nali ning arong uma. Wala ning arong wala.
dak depan sebilang pa na. book store ke pinangan arji ding lugu. Aja ding lah peneng lah. Februari 15 ban we dak nang ibi. Ke chujor cholang ke koson loin te book store pen. Bogus store bang arni peng 5,000 6,000 ban andam dam ahot bang 2,000 ban anba Nang limya nang chithani gim. romes timu. Nang di Charlie bom lang na. Cari le ni le. Baru lo. Keroni Bormati Khula Along Kimu ke Chopen Bangi Thom Kisu Nijang Karbianglong Lakhat Roxy Kopili Constituency Keroni Thana Kaparlo Kilometer Hini an Bagdoji Bormati Khula Garo Arong Along Inut Anjuna Sangma Garo Pip Ni Pai Pliajo Habira Kimu ke Chopen Kisunga Chitongna Lapen Anjuna Sangma Amithanga Hemapan Han ke Chutun PG Apan habit pen kimu chewanlo lapen labangso kimu arni wang aningkan wangta chovya akimu lo bonta patovya joke kupia pot lone chotet pen minute hongkya pa phi bangi thomta kiso ti ruilo lapen aning wang phak phakamat thurun edatlo lapen huar tinga red pen bang hinia bangke aning wang chot amat lapu ansi komjuri rela lapen onjona sangma bangke men si komjuri amat hospital an manang koklo pusi harangket thengno lamthe nai chupak langdun news report Karbianglong TV9 news ঘন্টা ভিতৰত হৈছে আধা ঘন্টাৰ ভিতৰত হৈ গ'ল তাৰপিছত কেইজনে খালে তিনিজন খাইছে দুজনটো মানে অলপ বস্তু আছে মানুহখিনি কমজোৰি মানে তাই মানে বেছি চিৰিয়াছ হৈছে এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে এতিয়াতো চেলাইন দি আছে চেলাইনটো মানে অলপ কমিছে নিচিনা হৈছে ছোৱালীৰ নামটো কি আছে অঞ্জনা চাংমা ক'ত ঘৰটো বৰমাটি মাছৰুমটো কি মাছৰুম হ'ব পাৰে জংগলী মাছৰুম মানে এইটো মাছৰুমটো আগৰ পৰা খায় নেকি আগৰ পৰা খাই আছে Daithor Mini Stadium Field along Daithor Cricket Club DCC bench patir pipon si 3 days match cricket pathuki pipon Wo signify trok arni lakhan kora trok Dwarbagrim AC constituency angkang Daithor Mini Stadium Field along Daithor Cricket Club bench patir pipon si 3 days match cricket ka pathuki pipon Isi game sports texer lopulote ok pranta misen lapenke angsong anchepale dun un lopulote sakuri bagurita kilongchia chance ta to lasi ahut penke high school long students atunta practice dangchi an lopulote rakiar ke chopenta chokponpo lasi sports ahinta kinang sotlo lason sidwar bagri press club abitu atumta non obeki mi atumaphan kapaprang dun chia mate aning kaparong Japan pini cricket pathudun lasi Dwarbaguri Press Club Secretary Rajasteron Pen Pingkhat Ponsi pathudun lake Dwarbaguri Press Club Pen Harlongbi Bilongbi College atum pensi pathupon pen Harlongbi Bilongbi College atum thekmu choda job chipahai pondet to labang so cricket ka pathupon lake ke chengsia no e lake suri krehini pen suri ner kep si iponchi puta than pon rendi lasi Dwarbaguri Press Club General Secretary Rajasteron Aphan Choro Nangji Laso Dwarbaguri Press Club Aphan Initiative CN Ponthekapot Choro Loputa Dwarbaguri Press Club Ahinten Choro Ponrenti Lukhimi Juri Pen Mongol Singkro Karbianglong TV9 News Rat phanan kadom pipaji lo ahok lo la langle tum Daithor Cricket Club atum handa chun Choro Parpik lo la puson warsai kida Daithor Mini Stadium felong kibi ponthek pon mate kewan ponthek pon non ovegi mi tum han kangthur ponthek pot Choro Parpik lo la sinon nili tum ta thekheda seta melada pini
3-day match cricket tournament along ni tum ta nang pathu dolo tam ni tum ge kithek the jok ni tum rem delo tam rem dev ta ni tum ning oye ni tum non lada ke pathu pon ke Dwar Bauri Press Club la pen Halongbi Belongbi College pen sinili tum chedan lo nili tum si fast kupilo betting ba frang lo nili tum bang ki thik the jok 25 run long dun lo la pen la bang so phin la lang tum puthot betting thu lo la 26 pen cipai pandelo la si kadugo bi phanta kardom pipa jelo kardom Nilmen Robinson Killing nili Dwar Bauri Press Club long financial secretary Karbiang longa lo isi ka phere me me ke so pen kachere nang jia kinang so la son si karbiang longa lo pen la pen kapre ga di malong ta isi ka phere me me ke so pen kachere pon nang jia kinang so athe non karbiang longa lo ta isi ka phere me me ke so paralyze labang so ke so ke madu ta chipu thek thek non ili cyclem boy a ho chitame mate nat ne dam boy a ho chitame ili clip bup si Arthoki wong pencheng lok avi ke hino alam pawe la pen fuar lo kiso la puson man det ta the la son si West Karbiang Long Chingthong constituency nem sinar rong maker pator sinar alang li ke chojia phan hemalong han an chutun bom una hochi la puson akiso nang chipolo la pen klibup si abang artho anta bung etji thangta ninjoy no dak no kusi phrangkia tum ka homri da mohon nang pachini dun hala so ahut ar thoki vong et pena jok non puanta la so tengsi dover lang pusi pachini la sila sona kisoke kidam tangar ni penta la sona kisok ke nong pena jok munida ok apran na hok hindo tong sikot chilang dun tong thek thete kimida jia jak kong abe pusi pachini pon lasi hada kisung ki phua ahem tu na tumpen Chingthong constituency arlo MEC lapen Karbiang Long kachari CM Dr. Piliram Rong hang alang li tumaphan sitami kirap ka chahang account number 1466010004371 contact number 7086706739 laswa number along le keso tumaphan injin so tundo pute humri ignore isi Karbiang Long arada tumaphan pachini pontu alam the labang so ke sopen kachere meg iji aphan ke arakia hormuk ke chopar pe ga tumaphan pachini pon athe labang so arakia hormuk ke chopen ajo pinang anamonira o apran na hok il ponno athe laso arakia hormuk ke chopen ajo avi ke kom artho ke heno ning ke so lapen anparta futar lok ke kreng lahaya rakia hormu kirimpen munida o hapran attack ilo aja kong thepik thangjang lapen lasom thak thaksi marat mareng botek boso lapen langroya o atu maphan dubai mate bekar pen kapathia o anke choche densi akeme pusi rada tu maphan achini pon athe laso bekar pen kapithia oksi cholo tangte mo iphan isia kisota thedung longji pusi rada phan pachini pon tang de hada kisung ki ko hem tu na tumpen kapachini do na lam thele arju ikha Chingthong pen Crimson Senar Karbiang Long TV9 News so kaching hon korte kisu ko mentuben se kisu lo na bang patumi dikpen lo kisu aru kombang la pulo ho ne lomso mi at pen mate joy bong pen se phulok aru kom athema dak han chu tun bom alang li la so se men se la puson phulok lo akisu bang la ke sirem plaga nat ari mate ari akeng se tame alang li county pe de lo paralyze akisu son thang nat ta ning joy no dak lo la puson se man lo na se non lang nang Karbiang Long la puson akisu abang minang an do tang lo na se la hai pen tame tum Karbiang Long kido korting je kadu kido tum tame kachere mek pen di kido kinang sol lo thema la son miat et pen jui bong pen la puson phulok ti la bang so kiso bang te la bang so kisu apang phu phanang le tum hospital long nang le tum chepon dim dulumante non amat ke ni tum pon pela
คนนาปูจิตุมคาร์บิารอนเป็นแล้วปูเชลังบอมลันจอดหลังสมัยนนทางนัตตาวิลิวเวทมาเตกิมีปนมุจอดวาร์ไซเทคปนลงเลย Ladak nang le tum abang ke ladak bang ke kopi constituency ne ดักบังเกจินทองคอนสติเอนซีล้อเนี่ยตัวมาMSC ละเกอับสารอวิจิตกรุลังลิบิโล to alang le phan ka chuning ri je lam thi nang le tum hin pen pitong puji ne เวกจุนหนึ่งรีปนเจียบังเกเนี่ยตุมบังเกละสีกจะลังเจียพันต้องการมหาบังกันตุเรดกอกล้อละสีดับตุมกจิงฮอนดับจินทองคอนสติเอนซีMSC สาอาเกไฮวิจิตกรุลังลิสตเมดักนังจิงฮอนนักยินสูดุนเป็นลังลิเมการตุมพันบังโซพิสูเกลังเป็นกิมีเกลงเจียพันลังลีคนนั้นเป็นในตุมพันนังฮอนนังยินสูดุนเป็นต้องการมาซับบักนังเชรับดุนสมเตปุสินินเป็นจุนิงรีปนto churulo nang le tum ahin pen la bang so puthak kisu ko chelang je puthak nang le tum ka dure pen la person nang le tum awar sai ka ve pen a jok ke thik ding dum a phanang le tum ka chuning ri pen le tum media hin paklang nan pot churul inut kang bodet arloso ahem nang kachili thulong lason sila khan kora hini borjan constituency ka parlo hidi pia hawar long kido terona rong amikar mongwing ti achor sangpi umrika rong hang pike kedam tang ar koya chiklo ni phai krit rock arni koson ko pi penoni asu pi pen hem pen damjui laso berta long si ahem asor lapen apina na tum chiri dun lo bonta kilong dun dere ka jok alang litum Karbi Anglong Women Justice Forum Bukajan District Committee lapen Central Committee lapen Bukajan Raikom Sai Kiatum Chilangsi Kiria Sai Tengpon Laso Hut Bukajan Raikom Sai Kiatum Berta Longsi Nipai Kora Troxi Arning Gujarat Hawar Palesi Sangpi Urmika Rong Hang Piaphan Rita Libdamsi Van Ekdetlo Laso Sai Along Bukajan District Committee Women Justice Forum Atum Chipaduk Ponpik pen ajoksi sangpi urmika rong hang pia phan mesen pen hena pachele long iklo Ilitum dak Bukajan District Committee Karbi Anglong Women Justice pen kaching room nang ko kalam tegelan lo ke dam ta koya chiklo taring koy rapho ani dak urmila rong hang pi alang li aning kasiksak pen ajok hello wing adim alang li kajelo Gujarat Gujarat an kajelo monta nilitum Karbi Anglong Women Justice dak Bukajan District Committee asor karbor I lapen nilitum suar lo tum lapuan ke lo lapen bang khai long kidam nilitum taning diri penajo dak nilitum kaching hol Bukajan osisa la lang di sini nilitum hantat to kawe na sirap na situ dun si pinian ke nilitum long pon lo na so posi pini radat hengyo nilitum ta isi ning karong na so sopi lapuan arji kiding bodet pes dami nilitum kachilong apot nilitum mithang sai hemlong wangsi lagado kawe lam ching ti chanje pangsi nilitum chingrom nang kok alo somen ma urmila rong hantu pinso mana bang ka pinso ke kadonamen ke nilitum ichine ke kadon kali pusipo setame alang dia chordodong bang ke mongwinti Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi